Yeah, no Steve Adolf zona 30 cent. Remane paka pavement. Venda ndiyo ne yashi government. Mara still bakurivela nganda Vhaimbi bakolila, you know. Yeah, Vhaimbi bakolila bana bamkara auna na zwingwe pano venda ninga siribudze chitu anili chitu nito excessive niko la chitu riko subona gigitsiko fail riko subona ni supporter riko subona sora ni funa na suko vaga izvi zvitu suko itiswa nga radio zavo rine suko iti yanga mvero yashu suko iti ngori muvenda una chikuna suko iti ngori muvenda voni muwasa chimwe chitu suko iti ngori muvenda dibi business ono ndimini kana chivenda sirwambo ra business kani rimbe nga chikuwa kani rimbe nga chizuru kori mazuri ndivone ne wabadera chedere dzanta usimazori chizuru ndichone rwambo rwa language ya business kani chivenda richamba nga chivenda rokhaka kani richimba nga chivenda riko repa nga chivenda ribona losa zvitu zva chipi ngauri auna na muimbi na mutii venda ane na todova ene Vhaimbi vote vakotambura Vhaimbi vote avarari Vhaimbi vote vamwe vana goroi Vhaimbi vote ndiri auna na uri ni totozvitisa hani sikiki dzavo dzikofeira chimwe na chimwe achikochimbira na taidzo igai muimbi ndi nyiwa ane ava ene panovenda na ndi nyi muimbi ane angatova mtu mtira totika ene rototoma abvelele ndiamba na zilegende dzacho dza panovenda ritoshava nodzisumba ritopa norwiwa ritoshava amba na vatunga madzini Vhaimbi vakolira na venda kuitia mini kechi chikipa Vhaimbi vakolira nikolira